Manje ukuthi yabona ukukhulelwa kuyona into encane. Ukukhulelwa nje komuntu wesifazana kuyona into encane. You need to protect lo mntwana wakho. Kumele ukuthi wazi ukuthi ke kwenzakalani la ezosamphethe. Khona okunye ukuthi umuntu umbuke bese siyangena. That's ngokuthi umbuke ube contagious umbuke mhlawumbe umjudge baphila ngani mina mangabe usuthi futhi angidayiseleni futhi ngizwa ngila inhlizweni yami athi ke it's either I'm your god or I'm not unemoya cause ama accident ngalendlela vele usathana usuke efuna lelo gazi bese wena ufile ngazathi awu nyenyazwelwa nangu RAF ukhokhela for igazi lakho vele awukhokhela ukuthi ke ngoba nakho na kunjani njani kwenzeka ngikhulumi kama ngikhuluma into engake ngayenza ke ngicanga la kuzokhuluma ukuthi ke mhlawumbe indaba bethu bethi akade ayikhuluma mina ngeke ngaya kulawo ama process lawo IVF awuchaze yini IVF futhi abantu abangabazalwane ibona impela abayithandayo lento ngoba banalento ukuthi ke ayivele thina sihlabi new technology ke manje ithi sekuzoba nama artificial wombs nama sperms so kusho ukuthi mina ngophindile sengiyakwazi ukuyimithisa I think le education a big deserve ukuthi ibe somewhere ibe isemina kungene ngo450 kodwa labo free and la itholakala mahala Welcome once again kwiKota 2 Media igama lami ngumduduzi ngwakashabangu asibingelele siphinde sibonge ipresence kamoya ongcwele khona phakathi kwethu konke sikwenzayo sikwenza ngaye ungibaba uyikho konke sishiyelwe yena kufanele semrecognize ngazo zonke ikhathi siphinde sibonge futhi abangcwele ngibingelela nje kunina nonke kwindawo zonke nje ezahlukene lafinyelela khona le message ngizothi uma ngabe yaqala ukuhlana nale message ungasashintshi la ikhaya sikhuluma nje indaba ezimnandi sothi siqeda la ngempela uyobuzwile futhi uyobusizakele ngiphinde nginibonge niya subscribe niyakhulisa ichannel niya like niya comment futhi kahle siyabonga nje ngama comments enu onke amahle inkosi nje inibusise nonke kuningi enikwenza khona nama channel members siyanibonga nje bazalwane ngakho konke lokho support namanje ama support adevele emaceleni konke lokho siyakunotice sabona siyabonga futhi nangemikhuleko ngeke nginganibonge bazalwane futhi ngohleze nginibonga njalo nje inkosi mayinibusise today ke angingedwa sesamazi ke usiswethu njengoba nimbona nje ukhona futhi ubuyile usisiphindile Dube sinaye la usiphathelana nada message and ngeke eze kungena message ayiphathisiwe noma important njengoba khona nje kusho ukuthi khona lokhu akunikeziwe ukuthi futhi maphinde azosikhulisa ngoba inhloso yakho konke nje ukuthi sikhulisane bazalwane ningasiboni silokhu sivela kanje nanicabanga ukuthi singongcwele cha nathi singabantu sifana nabo bonke nje abantu khona umunye owathi yes azi nokuthi bathi wathi babushabangu umuntu owangempela wayibona ngihlala ngiyibuza ukuthi lo umuntu noma udisguisela kusumuntu lo nkosiya athi ngilosi lecabazalane ngumuntu angaze ayibonani ngumuntu nje impela nje nathi sihamba sibhede somehow kodwa kuhle ukuthi sithe asajiki siyaphambili inkosi yobilokho isilungisa nje yobilokho isilungisa nje silwela kuphi ukuyofinyelela kweperfection asikongele sisiphindile ngiyabonga Bhutishabangu njani siyaphila thina singezwani siyaphila yabo ngendlela osu introduce ngakhona ngazathi uzothi ke nje uphindile usewile ningamjaji hayi Kadlala yakubingelela abamshabangu egameni likaJesu yanibingelela ababukeli siyayibonga inkosi ukuthi ke ngiphinde ngibuye futhi akulula ukubuya akulula nje ukukhuluma ke nje but ke ngiyayazi into eyangenzakalela ekuqaleni so nje angisafuni ukuthi ke ngilokho ngiba disobedient so konke lokho esikwenzayo asikwenzi ngoba nakho mhlambe sithanda noma sithi hayi asihambeni sivele nje sisuka umuntu adriver azafike la igoli cha ukuthi ke nje ngoba nakho
we are just being obedient and siyawazi umsebenzi uNkulunkulu awenzile nafuna ukuthi akwenze futhi kwabanye abantu ayibona leyo nto leyo because sometimes mawenza into usukungazi ukuthi ke izosiza abantu but I've realized and I've seen ukuthi ke ngento nje encane oyishoyo kubaningi abantu abasindiswayo nabantu abathola indlela yokuthi ke okay kanti lokho ku wrong ngikubonile ke lokho ke and I understood ukuthi why kwenzeka ngesikhathi ngidisobedient ngoba uNkulunkulu kwakhona abantu bakhe ababelindile ukuthi ke kwenzeke lento le bekwazi ukuthi bakhulekiswe bekwazi ukuthi ke ba understand so siyambonga kakhulu uNkulunkulu ngiyabonga ukuthi ungamkele angazi mangifala studio ngathi ngikhuluma kakhulu kahle mina ngiyena umuntu okhulumayo wabambeka style hayi wena awukaze wangistrike njengomuntu ongakhulumi ngisoseke ngitshelile ukuthi wena uyokhuluma lapha okay yana siyabonga uNkulunkulu babashaba siyabonga kakhulu ngiyayibonga nje inkosi ngani bazalwane nawe nje obufikile labo bonke laba balokhu beza beletha lama testimonies neqhamuka kude njengoba usho nje suke Newcastle awazozofika la udriver and futhi ubuyela back so ukhomba ubu important balento eyenzakalayo so ngiyayibonga inkosi ngani ayiqhubeke nje futhi nipha amandla niqhubeke ningaphisi amen namanje njengoba nje uzoletha le message ngeke sisayiqala leyo ukuthi konje ubani usesiphindile mhlawumbe uyaqala ukuhlangana naye kule video mawufuna ukumthola uthubani akubuyele kuma video akhe before ngenze nje iplaylist yakhe uzokwazi ukwalandelanisa kahle yebo wow hallelujah ama playlist mawufuna nje specific person uthi yazi ngifuna uzubani yena nje ngithole ukuthi makuphela le video yakhe kulandelenye kanjalo wow siyambonga uNkulunkulu siyabona nalaka upgrade sasaba ngisho ukukhuluma ngikambe senza njani siyabuyisa shona emuva noma siyayeka sazi kodwa siyabonga uNkulunkulu kukho konke ayi mangabe wasondezile mangwasondeza athi ke ngisondeze kakhulu ibana leyanto kanti ke nje futhi alokho ayezwakala noma ayezwakala amen hayi yebo siyabonga kuhle ekhaya sekithi over to you ke manje tuthi over to me yes hayi ake sibone uNkulunkulu ukuthi uzosisiza yini labe ngibhale nje phansi la izinto ukuze ngikwazi ukuthi ke ngikhohle kunye into kakhulu abantu mabe befona baye bafona ukuthi ke so manje usichazele ukuthi ke le spirit lesi ke ngoba sesiyabona ukuthi ke singena kanjani kwenzekala kanjani ukuthi ke ngoba phela umunye umntwana umbone sasemncane ukuthi ke uyilento but manje kuvela kufike nje ukuthi ke msupporte ungabi nokuthi ke I know akuseyo bese uthi mhlawumbe intando kaNkulunkulu kwakumele vele ukuthi abe intombazane mhlawumbe kwabheda la kubheda khona uyayibona lento leyo so ke ngizobeka nje ama points ambala ukuthi ke kahle le spirit lesi singena kanjani sometimes noma ngeke kuze kube yikho konke kodwa nje engibona ukuthi ke mhlawumbe into esiyayisingayinaki kodwa kugcine sekuba into enkulu okay uyabona nje kufana emaphushweni yazi le spirit siyangena ngamaphupho uthola ukuthi ke nangamaphupho angithi uyayibona ukuthi spiritual world phela nomhlaba wethu kuyafana so uthola ukuthi umncane awumaza ngithi vele uNkulunkulu ngaleso sikhathi leso uyaphupha uyintombazane ulele lentombazane umfana ulele nomfana awuvuka urebuke usukulokho nenana uvuka ukuthi oh okay no uyaqhubeka nempilo yakho sometimes uphinde ukhohlwe nje iphupho kanti usu initiate wena kule spirit lesi angikhuluma omunye uzowakufakazela lokho wathi mayisikhuluma nje story sangathi kwenzeka kanjalo vele noma usukhulile kungenzeka noma usukhulile kungenzeka straight all of a sudden uyithole okay kuyenzeka kodwa futhi nawe kusuke kukhona mhlambe lokho sokukhuluma nje konke mabuqhubeka isikhathi so kodwa nje mangabe umncane usase primary nani uthola ukuthi ke uyaphupha into awirebuke yawuna nkinga siyaphila le spirit asesikhona engqondweni usuke wayifeel phela usuke uyifeel into mawuyenze ephushweni usuke wayifeel ukuthi ke into kanjani usuthola ukuthi ke spirit sesingenile ngaleyo ndlela leyo uyayibona lento leyo omunye uzekufazela lo kangakhuluma naye uthi asisiphindile mina okay ngishadile kwamanje but uyabona mangabe ngisakhula kwaba ukuthi ke ngilokhunja ngangibona manje mphupho amantombazane uyintombazane pho intombazane nje ngilala namantombazane ke kwaba ukuthi ke ngenhlanhla yakhe unabangani abangani kwaba indaba zokuqoma wathola iqoma ke lo bhuti wazwaba nezingane ke mangabe kodwa sebekhula kulomshado kuba khona inkinga usecabanga
intombazane sethi ke I know vele mina mani ngangithanda amantombazane vele mina ngangiba namaphupha kanje kusho ukuthi mhlambe vele indlela kwangumele ukuthi ngihambe ngayo yile uyayizwa lento leyo usethi ke hayi no sisipindile cha impela bengifisa kukhona izinto hayi kodwa no sayifuni lento sengizwile ukuthi ke kanti ibheda kanje angisayifuni cela ukuthi sikhuleke iphume iphele nje kimi so ke kuyenzeka ngempela ngamaphupho okunye ke okwenza ngayo simple thing ezumculo yeah imculo nje umculo uyazi ukuthi ke vela ama waves kuyahlala la khona iculo lake ladume lithi I kissed the girl and I liked it angazi noma uyalikhumbula I kissed the girl and I liked it kwalelo culo lelo intombazana icula lelo culo but uthi ke I kissed the girl and I liked it and now lokho uyalicula lelo culo leli uthola ukuthi ke usungena endani bese kuba khona lento ukuthi ke who runs the world girls amaculo bo Beyonce yabo izinto kanjalo uthola ukuthi nawe usuyayifuna khona ngelinye lethi if I were a boy uyabona nawe usuyayifuna lento ukuthi uyabona if I were a boy vele I will do as I please I will do 1 2 3 ngendlela I explain ngakhona uyabona ukuthi ke I know nami manje ake ngene kulento le say initiateile ngama airwaves akhona mangabe kuthiwa Saturn I Prince of the Air suke ekhulunywa izinto ezifana nalezo so ke yes nalezi zinto ezikanjalo uyabona futhi nano Beyonce ukuthi ke uthandwa abantu abakanjani most of the time iyitabani abayethanda uBeyonce there is a reason for yonke lento leyo akenzeki yonke lento leyo for umdlalo nje ukuthi ke kuyadlalwa uyazi uSathane ukuthi wenzani ngayo yonke lento le so we need to be careful mangabe singabazalwane izinto esiyilalelayo nezinto esizenzayo okunye ke uyabona like I role model yeah mina okay athi ngiqale ngikhulu ake ngikhulume ngami mina ngithi bengisamfanyana nje uyabona futhi nezinto zami iprosperisha kumnandi inini khona umntwana kadadewethu uSilindo Kuhle ngenxa ukuthi wayengithanda kakhulu futhi engibuka as I role model naye wase egqoka lo mzimba lo wawugqoka futhi naye ubukela kumina ngithi so wagcina naye esewumuntu onobutabani noma phela engakazi asho ukuthi uyikodwa mina ngiyambona ukuthi ke vele usekuthanda ndofana uyakhatha ekhanda in part of the reason ukuthi ke lento lengazange ngithi akethi ngithule ngayo ngathi ke yazi ukuthini yimi vele mhlawumbe oyenzile lento ngenxa ukuthi ubukela kimi so that's why noma ngithi ke sengishintsha uNkulunkulu ethi ke ishintsha kanje ufuna ukuthi ke kuphinde futhi ke abone ukuthi ke kuyaphumeka kulempilo le engakayiqali kakhulu kuyaphuma ngempilo and uphuma futhi ube intombazane futhi ngenhlanhla inkosi yami kusho ukuthi uyingane elalelayo futhi uyingane nje enothando kusho ukuthi ebukayo uyabona manje kuyashintsha and umi kahle mase egqokile umi kahle umntana wami Nkosi yami sekuyalunga uyayibona lento leyo ngenxa ukuthi inhliziyo ayikaqini kakhulu nanokuthi nomuntu kusho ukuthi bembukela nakho uyambona useshintshile sekuyalunga nangakuyena so ke ngizobala nje lezo zinto lezo ngazi noma khona nombuzo khona ngizobala nje lezo oyayibone na ukuthi ke ziyenzeka ke bese kuba khona ukuthi kuyenza ukuthi esazala umuntu ukuthi spirit singena umuntu esazala nalento ukuthi ke lokhu thinto inomubani sisakho uma ngabe ukhulelwa you need to protect that ngalokhu thinto uthi don't manje ukuthi yabona ukhulelwa kuyona into encane ukhulelwa nje komuntu wesifazana kuyona into encane you need to protect lo mntwana wakho kumele ukuthi wazi ukuthi ke kwenzakalani la ezosamphethe inamadla leyo shoyo yes so yeah so izinto ezikanje simple things ongeke uzuyinake but uthola ukuthi ngimzale nje kanti no there was a spirit that was transferred khona okunye ukuthi umuntu umbuke bese siyangena Kasi nje ngokuthi umbuke ube contagious umbuke mhlawumbe umbuke futhi umjudge mhlawumbe let's say khona futhi omunye okuconfirmile lokho wathi sisiphindile mina I don't want to lie to you ngistraight ngisindisiwe ini kodwa ngani mangabe ngifika la kwaba ukuthi angazi sengikhohle ukuthi story sakhe sithini but ke ngathi mangabe ngifika kulo sisile ngathi ke ngihlanganiswa yini mina nomuntu oyisitabane uthi ke ngokumbuka kwami nje ngimjudge ngiyazi ukuthi le spirit sa transfereka lapho ngoba after lokho sewumuntu ophupha amantombazane ngile nawo after lokho sekuba khona lento ukuthi ngiyawathanda manje amantombazane kodwa sisiphindela ngisifunde spirit because I know ukuthi ke akumele ukuthi ke mina ngibe umuntu othanda amantombazane and sometimes yonke yabona nokujudge futhi akufanele ukuthi sikwenze kumele ukuthi umuntu singambuke simjudge ngoba you don't know what's happening kulokho mhlawumbe uqinile nawe ku spiritual life wakho usujudgile sekuthiwa kahleke usagqoka iweave wena kodwa ubhizi usujudge lo munye umuntu uyayibona lento leyo ubona
intonyane esesweni lakhe kanti kwena kuhlela ukusigodo esikhulu ngisho kanjalo. Kunjalo so umoya nje lona bhuti ekumele ngempela ukhathwe ngoba vele yazi lento yokutabana abantu bayithatha kancane yazi wayithathwa kancane bhuti Shabangu ukuthi sisuke saba yitabani saba mhlawumbe nemali sathandeka futhi kwaba impilo ngempela abantu aba-acceptayo so manje aba-understand and aba-understand manje ukuthi hayibo sasesishintshela manje ngoba phela abantu asinankinga nabo uyabo because asihluphi umuntu angithi uma uyisitabana ahluphi umuntu usukunemali yakho uyayiphuzela futhi nje kuyagroove nje la ukhona kumnandi nje into yonke ihigh so sekunzima ke manje ukuthi si-unlearn zonke lezo zinto simasibona umuntu esitabani simkhulekele sekunzima nje mawubona umuntu esitabani awu chomi yabona yonke lento leyo mawutobazane nawe usuyamhalela uyabo busy nje sekukubi kakhulu. Does that mean izitabane vele zinemali? Not ukuthi zinemali nje ukuthi uvile umuntu azalwe nje nemali. Ngoba wazoba isitabane nje it means uzoba nemali or usunemali. Kwasabanye bayithatha ngaleyo ndlela. Yeah, abaye bathatha ngaleyo ndlela because mabuyi isitabane yabona mawukhula nje isitabane asike isitabane mhlambe noma ngithi azikhoningi itabane ekhula nje ifuna ukuhlala phansi. Yabona masitabane usukunayo lento ukuthi ke I need to prosper. Okay. Yabo so ufunde futhi mawuqeda ukufunda futhi ufuna ngempela kuba into because awufuni umuntu ozolokho ekutshela ukuthi ubutabani burong angisakufuni la ekhaya phuma uyibonela so nomuntu ethi angisakufuni la ekhaya noma umama wakho mhlawumbe athanda umbabakho wazi vele you are well off kwesinye isikhathi usukufuna ukubaheha ngayo le mali ukuthi ke awuxosheki vele awuxosheki nabantu bayakwazi ukuthi bakuthande ngenxa le mali yabona nje uyazi imali ukuthi ke yenza lento le even ngisho ufuna umsebenzi nje mawusitabani kubalula because vele sibuswa nje umphiko Christ system vele manje iyayipromote kakhulu so yabona ngisho nala kuma podcast mangabe kungavela umuntu mhlambe noma engadeclaranga ukuthi ugay or lesbian kodwa kubonakala ukuthi ke unendlela mhlawumbe enza ngayo yobugay avule podcast ezokhuluma indaba kaNkuluNkulu njengoba wenza uyazi ukuthi ngeke uze kuthathe ngisho mhlawumbe unyaka engaka reach mhlawumbe 100,000 subscribers ngenxa yokuthi nje uyilento uyandazen lento akusena indaba ukuthi ke angini manje uyiboni kodwa nje uvele umoya iwona ovunguzayo ukuthi ke akube kanjalo. So you need to ukuthi ngempela sibe careful and sizame ngempela akusiyena into eyitabani kuphela noma abantu asebephuma ubutabani kumele sonke sikhulekele lento ukuthi ke sinalify akuyona into encane akuyona into yoku acceptwa njengoba nje seyi-acceptiwe kwi South Africa ngoba sila South Africa njengoba isi-acceptiwe kuyitori esiyibukelayo esiyimamelayo kuma shows kuma TV kufanele silokhu sikhona umuntu onalomoya kufanele alokho ekhona iya promote lento lokho ukuthi futhi kuthiwa masiyamkele there's nothing wrong. Nama ngithi ngesikhathi ngisabhala nje ngangibhala izitori ezifana nalezo uthi ke nje futhi webabushabanga mawusuthi uyayicabanga futhi uyayibheka leza izitori wawuzothi mawusibuka uyihalele lento uyifune futhi ukuyenza ngoba ngendlela engangiyibhala ngakhona wawuzothi mangabe uyibuka ukuthi hayibo yinhle mani lento mos hayibo why kanti yayibo lento le so TV is very dangerous. Ngikhumbula kahle nami ngisaseyisitabani ngibone enye advert simple advert nje kwakubonakala lamantombazana owethu ayajola kufuthi advert I think kwangeyemoto ku advertise le moto then amantombazane ngathi mina wow ngathi ngabhala ku status ngathi wow naku we are ahead manje sesiya acceptiwa nje it was a glorious thing ukuthi wow kwaze kwenzeka kahle manje people are now getting it ukuthi kazenzi vele uNkulunkulu uzale kanje futhi nathi singabantu which is a lie from the pits of hell. Asithathe laba abacula music especially on this spirit bayazibona mawucabanga bayazi ukuthi njengoba mina ngicula lo music nje uhehela abantu kulendlela le or naye uyayiculela nje akazi naye mhlawumbe yazi ngizongicela ukukhuluma nje iqiniso mina I think bayazi yazi why yabona kuzudume especially Mary kuzudume usuku initiatiwe kuqala usokhona isivumelano kusokhona icontract osuyenzile and mabe kuthi uyalalela le story ngoba sebezisho zonke ziqala lapha nerumini
lokuthi ke kwenza ubutabani kuyasodomizwana yonke lento leyo so vele iqala ilapho leyo nto already le spirit vele sesibusa kuwe so wena uthi mangabe usubhala vele izinto futhi khona abantu angithi abayibhala incwa ama songs wena uqhamuka usuculiswa lelo culo ngisho ukuthi uyalithanda noma ulithanda but because umunye usenibhalile vele mhlambe yena ngempela usebenzela usathana uyamazi face to face but wena ke so umuntu ukuthi ke usuyayispreada yonke lento le but ke nje kukancane ukuthi ke umuntu okulezi zinto lezi kungakaze kube ukuthi use initiatiwe ngalendlela le because iyona ndlela esebenzayo ukuzudume kumele undlula indlela nje yondlula kuthiwa kunama room impela leya njengama 7 deadly sins or whatever so kundlula nje kanjalo uzufike lapho yes but uya rebukeka lo moya uyakwazi ukuthi uqoshe emntwaneni kakhulu or wena umuntu usukhulile kakhulu uyakwazi okunye ukuthi ke let's say khona abantu abafona ingane yami kanjena sizoyenza kanjani yabo uthola ukuthi ke yena usefuna ukusiza ingane kodwa naye akasizakali ngezinto zakhe yebo lonto leyo sho kanjani ngezinto zakhe so let's say yena ngithi akasisitabani yena kodwa ayibona ingane yakhe isitabani kodwa mhlambe yena usafornicate and like period phela ziyahambelana fornication pornography konke lo ziyahambelana so wena ke mangabe ake sithi ke wena unodaka usedakeni umkhipha kanjani umunye umuntu edakeni nawe usodakeni uyayibona into le so ispirit wena ngithi uyakhasa ngathi spirit kumuntu kanti nawe kubusa sona kuzophuma sophuma kanjani leso spirit leso ubona ukuthi kudala ngikhuleka kodwa manje ingane yami lokhi kanjena kanti nawe zikhona esakubambile so sibizele ukuthi ke sibe clean uyabona mafuna ukusiza umunye umuntu kumele nje uhambe ngendlela yokuclean wena ufunicate wena inini you fast and you pray because angithina singabazalwane sinalento kakhulu yegrace ukuthi hayi uNkulunkulu ngithanda nginje kodwa sibone ngathi ubutabani ibona ke obubi undlula yonke into kanti nawe izinto ezincane ukuhleba nje kwakho usebhedile you don't repent uyahleba urepent uqamba urepent yonke lento leyo but isikhathi noma usakhonza amadlo uzosindisiwe but usase nalento ukuthi unamadlo mhlawumbe namabhizinisi usahamba lapha emarondweni wemaguqeni kodwa usubona angithi wena olethele spirit like wena usilethile kodwa manje you don't know ukuthi ke wena usethile ufuna ukuskip kodwa nawe naso ngeke kwenzeke you can't rebuke something no why kungenzeki wena akwakayiclinic qala ukuthi ke ukwazi ukusiza umunye umuntu ngoba wena usilethile kubhede empandeni lezo into so angeke ukuthi ke amalokhu nje akumile it can never happen uqinisile can never happen omunye kaqhamuka wathi hayi mina ngcono ngoba vele mina ngumfana vele ngithanda namantombazana manje lona umfana uthandana nabanye abafana kuyafana usuke eyithatha light kanti ilapha ezimpandeni kumoshiwe nje kumoshiwe futhi uyena mangabe nje ngabe umele uthanja yo repenta nje kahle ukuthi mina oyenze lento akube nje kunqamleke yonke into so umuntu oshanjalo ngeke ngithanda ukuthi naye ngizwe ukuthi ke isimo sakhe sihamba kanjani hayi ukuthi usengokulahlwa yena cha akusike ukuthi ungokulahla kodwa nje kumele ukuthi mawufuna ukusiza umunye umuntu awuqala uyisize wena kuqala yebo yes uzibheke ukuthi kungani ngithole umntwana kanje akusimina yini ikuphi engimele mina ngikulungise alright kumele silunge so uyabona ngifuna uthani bay understand ukuthi lento isatanic kangakanani akusikho ukuthi ke guys yinhle mayibuka but Shabanga angifuni qamba manga but isuke satanic uyazi uyibona ngisho uyabona ku image ka performance ake sichaza yabona image ka performance ngizoyiqala phansi iza inyawo zakhe they are crossed like this ngoba ehleli nje lapha they are crossed like this lokho mangabe ukuthatha uNkulunkulu nje wangisiza ngaze ngayibona lento lokho mangabe ukuthatha kahle that means uzophambanisa yonke into kaNkulunkulu so uzothi ke kuthiwa ke umfazi akashumayeli wena ugijima eshumayela musubuya lapha yana uyolokhunja uye kwabaphansi wena that's what you do ungabe sangoma that's why uphambanisa yonke indalo kaNkulunkulu ukuthi ke uzophevetha nje yonke into that means that ngoba umbone phambanisa luthatha right umbeya left umbeya ka right that's what it is so mawukhuphuka nelokhunja ka performance la ku private party yakhe ngazi kodwa phela enqondweni uzosibona la private party yakhe bese ba nento structure mangesikhathi sisafunda biology the structure lese DNA
Uyasibona structure it's surrounding i-private party yakhe. That means something as well. It means vele indalo kaNkulunkulu uzoshintsha yonke lento uthi mangabe umfana uyibone ngathi uyintombazane, mawuntombazane uyibone ngathi umfana, mawusuqeda lapho uzothi ke wena you are them, awusesuyena manje ungabizwa ngo-she, ungabizwa lento ama pronouns, you are them, you are they, non binary wena manje wena you are genderless, awusafuna ukulokhunja ngegender. Uyabona nje konke lokho izomanathanisa nendaba yenzalo kaNkulunkulu ukuthi ke ayiwayipheka ayisuka kwakungamela ukuthi kube kanje. Uyayizwa into bese makhuphuka kwesangempela unamabele. So he's male but unamabele. Lokho kusekuchazekile ke vele ukuthi ke kuzophanjaniswa yonke le nto le. Mawukhuphuka imbuzi. Yes. Right. Ungathi uyini ke lo muntu le akana identity. So yikho nathi kumele ukuthi ke singabi no-original identity, siyibone ngazathi ke lokhu ku-wrong lokhuyana ku-right ngoba vele yilokho azokwenza uSathane. Ngoba ubona abantu bahlaba imbuzi, why imbuzi kuhlatshwa imbuzi? Futhi mawuthatha uthi uyabheka i-characteristics embuzi, imbuzi yadlubundela nje. Imbuzi iphuzela utshwala mayithanda, imbuzi ayithobanga njengemvu ukuthi ini yenza yonke lento. Le spirit senza njalo. Uyabona mangabe uyisitabani ufuna ukungenkani bakubize ngomalume ekubeni usisi. Uthi ithi mani umbani hayi mina ngubaba ubani kunjani nezingane kube njalo, even noma uhamba estradini futhi akhona nje abaningi kuyaliwa nje uyala ukuthi ke akube lento umuntu akubona umfana but ufuna ukuthi akubize ngentombazane. How is that? Uyadlubundela, it's a bullying spirit. Ibulishana kabi lesa spirit lesana mawukuthi uke wasinaka, very bullying spirit. Ngaze ngayibuza ukuthi why vele imbuzi hlala kuhlatshwa imbuzi instead of imbongolo, mhlawumbe inkomo. Okay, nazo ziyahlatshwa but leyo ngena lapha nemsamo, imbuzi engene emsamo, imbuzi engene emsamo. Mama usuyichaza kufaka lo moya ukudlubulundela nje uncontrollable. Tholela ekhaya ingane noma uyayikhuza isakhuzeki noma kunjani sesekukubi nje, omunye uyathanda ukuphuza, omunye mhlawumbe uyibambelele i-spirits of febe, omunye ibambe kodwa ku-too much kuze omunye umuntu athi hayi vele wena kumele wafuza usibani wala ekhaya, babona ekhaya vele kunesithembu la ekhaya, kube ngazathi into yakhona kanti sekubhedile. It's all spiritual. It's all spiritual. Yeah. So le spirit isifuna ukufeminize amadoda. Uthola manje amadoda aya feminine nje yonke into feminine and masculinizing abantu besifazane. Umuntu wesifazane must be a leader. Umuntu wesifazane must yaza ke sikhulumeke futhi le not so long ago. Yes. Ngiyofuna khona inkonzo siyayisizenza. Ngiyofuna isikole. Angazi uprincipal walapho ukuthi unjani ne. Mangifika ngifike ngesikhathi nje kusase elinyana ngicela ukumbona kuthathe mhlawumbe ngalinda 30 minutes. Ngolinda into angimaza ngithi mina lalela umuntu uzwe uthe ngihlale la ebhenjini uyahamba hawusanibona uyandlula uyabe kusho ukuthi uyarealize ukuthi hayi lo muntu angazi ahamba phinda abuye yazi wabuya kusho ukuthi esebonile ukuthi ke hayi mhlawumbe ngiyabheda. After 30 minutes hawusisi sabanjani uvela ubuthini la azangithathe ngisho 3 minutes i-meeting yethu kwabe ukuthi ke hayi no bengithi isikole bla bla hayi no ngesikhona bla bla ngaphuma ngahamba ngakwesinye uthisha wakho uthisha omkhulu umuntu wesesazange ngilindise ngisho iminute ngaya nje lapha na PA yathi PA ngathi mangiqhamuka ingene sahlala phansi sadiscussa sengisho ukuthi ke hayi nkosamcela bengangishayi kahle leadership kwakuyinto yabantu besilisa. Uyabona ngapha mina sengiyajaja ukuthi uyabona umuntu wesilisa ukwazi ukuthi ashesha ngathenda washesha futhi yonke into yalunga. Ngapha umuntu wesifazane besafuna lokho encengo ukuthi ke nangu kunjani sengiyibonile kakhulu lento yenzeka kodwa nkosama ngingashaya kodwa most bakhona ama leaders abantu besifazane right kodwa ke nje nomuntu naye uzoyihlolela ngokwakhe kodwa nje izinto ezifana kanjalo. So kahle kumele nje ihumanity engazathi yawayipheka ngokaSathane. Ufuna amadoda nje angakwazi ukulwa, ngakwazi ukwenza lutho, kube ukuthi nje akusabi na ingane akusabi na nje sekuyinto nje ebheda yonke leyo. Amen. Nayo leyo isho futhi baleka ngendlela esimangaliso ngoba abantu besimame baze bacabanga ukuthi bayacindezelwa kanti cha iposition yabo and futhi powerful le position yabo kakhulu uma bona nje bengabe bayihlalele phansi bayibhekisise kahle
i-powerful le position abangafuni le okunesiyona yakho and kuba nzima vele mina ngiphuma phela kubeni umfana kunzima angiyazi ukuthi akufani nje yebo umuntu wayenza yonke into akumele uthanze kodwa wawubona ukuthi ngaze kwakhona ujoke hayi ukuthi ngoba nkosami kwakunjani njani bathi omunye uthi hayi mina ngistabani ngi-right I can but in your hearts of hearts you know ukuthi man I'm not in position I'm not in position so mangabe nje abantu besilisa nje ngazathi ku leadership babe ko yiyo lento yenza kuze kugcine abantu besifazane beshumayela yes ake sikhulume le nto kodwa kancane so mina I did not get it eqaleni saqala ukusindisa ukuthi why umuntu wesifazane ngempela uNkulunkulu engafuni ukuthi ke ashumayele so manje ke sengiyambuza kuNkulunkulu ngangenamfundisi ke phela mina ngalezo ekhati futhi nje ngiyambonga uNkulunkulu nangalokho so ngibuza yabona ukuphenduleka kwakhona mina ke ukhuluma kakhulu la ngaphakathi kuba nje mhlawumbe noma ngihlelele kube ngazathi ka explaineka into ngihambe ngiyifunde eBhayibhelini then bese ngiyabona so ke yabona kahle lento yabantu besifazana bame pulpit abantu abesifazana abashumayela that's a spirit of homosexuality. It's just that people don't get it. It's spiritual. There is a reason ukuthi ke why uNkulunkulu athi ke bengangeni. So manje uthi uyayithatha le nto le ibandla is a woman ibandla umfazi kaNkulunkulu. Right. Umuntu wesilisa umele uNkulunkulu umele iprivate khona umuntu wayeexplain kanjalo ngathi ngathi yes thank you umele iprivate part kaNkulunkulu. So iBhayibheli is the seed of God. So mangabe umuntu wesilisa eshumayela ufaka iseed ebandleni ukuze kukwazi ukuba nezibusiso likhule ibandla. So mangabe umuntu wesifazane and uzoshada nomunye umuntu wesifazane who is the bride of Christ. So isn't that a spirit of homosexuality kuzaleka in le what's busiso how are you implanting seed kaNkulunkulu ebandleni yo ukhuluma izinto bengazi nje ngicabanga ukuyicabanga but ziyayenza sense futhi kakhulu it's a spirit of homosexuality uyathanda uthanda sebengatsho ke vele memedi kwabanjani wanje but kahle it's a spirit of homosexuality kusho ukuthi wena kahle uzohlakaza nje i-order kaNkulunkulu. That's why amabandla amaningi agcine engakhulanga amanye afe. That's why agcine engakhulanga agcina afe ngempela. Omunye waphesheya uthi ke engangimthanda nje ngimlalela ngisakhula. Uthi ke ngifuna ukutshengisa nje ukuthi it's dangerous kangakanani ukuthi ngisho umuntu osifazane engashumayela kamnandi but isuke khona igap ozoyizwa lapha mayishumayela khona la kuzothi usho ukuthi hayi that's why umuntu wesifazane ngingameli ukuthi abe khona lapha nepulpit uthi ke lo muntu wesifazane ke it's time to redeem uEva kahle wayengenzanga lutho uEva wayela iduze kwakhe ngithi uAdam so kungani ukuthi ke engazange zamkhuza uAdam so wayengenzanga uthi ke kahle futhi even inyoka azange ayinacala la umuntu onecala lo Adam ongazange zakhona uyazi ukuthi ke manje ngiya-understanda ngokwenhliziyo yakhe ngobufazi bakhe but use that uphambanisizwe nje phambanisile nje izwi kodwa usenda right people are saying amen oh hallelujah kungcono manje thank you umuntu asifazane is being redeemed spirit of homosexuality ukuthi ke abantu besifazana kube yibona ababusayo kube yibona kube right yonke into we are heading very very wrong way yonke lento esenza so usathane nje ufuna ukuthi ke kodwa uNkulunkulu umuntu wesilisa umuntu wesifazane abantwana manje siyifunelana ukuyiphambanisa manje le order kaNkulunkulu ngoba yinhle iorder kaNkulunkulu bakithi ukufuna into okungesiyona ongesiyona kumnandi kanjani kuba umuntu wesifazane mina I've realized la ukuthi kahle kuba umuntu wesifazane kumnandi kabi ngize ngasho ngelinye ilanga ngithi umnandi kuba umfazi kaJesu ungiphethe kahle ngibutubutu nje uphethe kahle why singafuni ukuba abafazi why singafuni ukuba submissive why singayifuni lento le angithi sesingeniwe lento ukuthi ke hayi mina kumele ukuthi ke ngizenzele omunye uzothi ke mina ngifune abantwana vele yabo so nje yonke lokho nje spirit yonke lento le abantu abaphume kuyo yonke lento le but futhi at the same time asisho ukuthi abantu besimame ngeke bathunywa uNkulunkulu ngithi hayi kuningi bakhona ama-prophet ngithi bakhona babhaliwe phansi mfazi waseSamaria kuthiwa bayafakaza abantu besifazane baba prophet abantu besifazane ayikho inkinga nalokho kodwa ukuthi thina abantu besifazane sifuna la singabekwanga khona nayo nje into esiphambanisa noNkulunkulu lapha epulpit ufundisa usuyofundisa yebo uNkulunkulu ushilo ukuthi
ke hamba uyotshela abantu wena usuthatha ngokuthi uthamba ufundisa akasho hamba hambe manje mina ngisho ubufakazi bami but kukhona abanye abantu angithi abaphendukayo kukhona abanye abantu mfazi waseSamaria wahamba afika abatshela ngoJesu uthi uJesu ungitshelile kwakuyilo i-testimony yakho ukuthi ngimbonile uJesu ngimbonile futhi wangitshela indaba zami kwakuyitestimony yakho kwakusiyisemoni ukuthi ke wafika wavula le scripture and the scripture sithi wafika wakhuluma ukuthi uJesu uthe kimi kwasizakala abantu basebeyela bona basebeyela abanye ke banalento ukuthi uzothela umoya phekwa okwabo lokho uNkulunkulu uzobambulela nabo ngesakhe isikhathi kuba kuJoel 2 I think ngensuku zogcina ukwehlisa umoya ngcwe yes nalapho baqinisile vele ukuthi uNkulunkulu ngekhathi zogcina ukwehlisa umoya ongcwele kuya yonke inyama kubantu besilisa nabesimame but noma ongcwele awehlela ukuzokhanda idisorder still uthi mawusuwehlile ulethi order njengoba usho nje khona abaprofeti khona abavangeli uzele ukuzokwa ukuthi bazokwenza lowo msebenzi nakho ngesihlaza iBhayibheli la isholo nje indaba yakhe yalo singathathi isikhathi eside okay ake ngisho lokhu kubalekile ukuzazela uNkulunkulu ngihlale nabantu ngiyaba encourage kakhulu uthola umuntu uzokufonela sethi ke sisiphindile lokho nalokho no ngiphuphe ukuthi kanje nje kumele ukuthi sifunde ukuthi simbuze uNkulunkulu because mina lelo phupho lingasho something kimi but kuwe belisho something so mbuze uNkulunkulu ukuthi ke ngoba listakhile engqondweni lakho mbuze I don't understand leliphupho ngoba ngiphupha 1 no 2 no 3 uNkulunkulu yini into ofuna ukuyicommunicate kimi la ngalendlela uzazela uNkulunkulu indaba yakwaNongoma abantu bathi siyaya after lokho kwavela lokho okuvelayo sebethini abasayi uyayizwa lento leyo so kwamela abanye kwagcina kungasakhulunyiswana sekunjani because azange baze bathi noma sebeyizwa imessage babuyele kuNkulunkulu uNkulunkulu nakho kuthiwa manje sikwenziwa imhlola lapha yana kanjani uthini wena ngoba wena ukhulumile nencukazi yakho sakubelieve wena usuthini manje mangabe ufuna ukuyosibulalisa na you know that's what I did mina sebeshilo ukuthi ke hayibo 1 2 3 ngabuyela uNkulunkulu nakho ngizwe into kanje ngempela ufuni ukuthi siye lapho emkhulekweni uNkulunkulu ngempela futhi muhle futhi inkosi yami uyathandana instead of ukuthi sometimes angithi akavela kuphendule straight lokho kubuzayo wangipha ama prayer points ngani mangabe nje ngisagcilile nje wangipha ama prayer points ukuthi lokhu nalokhu ngathi okay ngimele ukuthi ke lama prayer points kube wona then mangabe kuqhubeka insuku ngiphinda futhi ngithatha isikhathi angixoxela ngise ku Exodus uqala ukuthi ke Exodus ngesikhathi ke abantu befuna ukumbona uNkulunkulu nani wathi ke they must purify themselves ngathi okay kusho kumele ukuthi ke ngiyipurify nani ngathola futhi wangisa nakuncwadi kaEsther ukuthi ke ngiyipurify kanjani ke mina ke ukuthi ke ngingadli lutho ngingaloku for 3 days that's what I did before I went there and then ngafika lapha yana angisoli namhlanje a lot of things have happened and ngabuya nginalento ukuthi ke cha uNkulunkulu uyaphila imagine kabanye ke abangazange baze baye bamisa yonke leyo nto asisho ukuthi ke lapha nasasiyobuya nezibusiso zokuthi kusasa uzothela imoto no khona into eyayenzeka kuwe nje as a person ukuthi ke ufikile lapha okunye ke umuntu nomuntu usengayihlaziya ngendlela yakhe but ke siyambonga uNkulunkulu noma ukuthi ke uNkulunkulu kumele umazi ukuthi ke ngisho ngabe kuthiwa endaweni errong ngisho noma engabe kuthiwa ngenxa ukuthi ke wena kuwena enhlizweni yakho unokuthi uNkulunkulu ongibizile uNkulunkulu ngekahlale ngakuprotect uyangenza lokho kimi mina ngahlala emzini omuntu mhlawumbe uthakathayo nani ngibona izinto zenzeka but ngaphuma nje ngenami yocinga ngenalutho futhi ngiyabona kwakumele ukuthi ngife kule ndawo leya trust uNkulunkulu futhi uzazele wena uNkulunkulu ungezwe ngabantu ukuthi ke ngisho kuthiwa umuntu obona ama visions angakanani noma wenzani go back uNkulunkulu sonke uyakhuluma nathi eyiqinisile ukufunda kuphela ukumuzwa ukuthi kuwena ukhuluma ngayiphi indlela ukuthi awukazi uzomunye ethi ukhuluma ngalendlela hlala wena ngalendlela omaze ekhuluma ngayo kuwena one day uzohlana nomunye uthi awu yazi nakimi ukhuluma ngalendlela aya ke update ke ngemoto ke ngafika lapha okay ngobona ngihamba ngayo haleluya ihle moto yakho ngibonile impela nje
wayithenga lo uNkulunkulu nayo story for another day ngathi uNkulunkulu ngangine golf eqaleni ngathi ubaba wami ayisaphila ngaleso sikhathi nganginemali nje ngaya kuyi ngathi ke ngicela ukuthi angithengele imoto ngangekho ngisho ikhetha leyo kuqala ngalife ngathi nginemali engaka acela ukuthi ungikhethele imoto wahamba yongithengela imoto wabuya ngayithanda yaqhubeka so manje ke senguNkulunkulu yena angithi that's what yazo I think kwakumoya nje mhlawumbe kaNkulunkulu nalapho you know but ke manje uma bese ngingapha ke manje uNkulunkulu I'm like okay sengidinga imoto ngiyacela blah blah yes engeke ngisikhulume nje sonke leso story bese ngiyasho uNkulunkulu imoto yami eqala ngayithengela baba masemhlabeni manje sengi under your authority ngicela ukuthi wena ungikhethele ungithengele leyo moto kanje ngitshela ukungayithenga ku auction wow ngayibuka le moto ngiqala nje ukuyibuka I think kwangabo February ngiyibuka mangiyibuka ngithi ngiyayithanda le moto tathi ayi akunandaba February ngayeka lapho uNkulunkulu uthi ungaqalithe imoto uzoyithenga April kulowo nyaka loyo ngiyibuze why kodwa yonkulu une-order uNkulunkulu guys kusho ukuthi kukhona izinto ezayibuphekile because after lokho ngangiba nje ngikhulekele uthola ukuthi ngiphupha mhlambe ngisesibayeni thizeni ngikhipha imoto kanzima lapho ngiyidriver kusho ukuthi kwakusamela ukuthi clinic kwakusamela ngikhuleke la kwakuboshwe khona or whatever kwathi maqeda le moto ngayibona February futhi ngaze ngasho ngathi imoto yami le February wangifihlela yona uNkulunkulu yazi auction ihamba kanjani imoto wangifihlela April ngazothola yona uyifihle ngani na la engineini ngazathi khona ukuconsa usho abantu bathi hayi asifuni lapho kwakuyileak eyafixwa kudala leak bakithi yeah kwaba njalo ngayithola kanjalo ke ilokhu nje ke imoto ke ngabuya nayo ke yabo ngoba uyibona nje ifresh ke nje awuyisilokho sengihamba ngayo so ke okay before ngizelana ngize ngirepenta la kahle kahle ngithi ngangazi ngiyibuza ukuthi wayi imoto enhle kanje ngize ngisho uNkulunkulu ngiyazi sibusiso sakho siyacebisa asinezezelo usize so kungani ukuthi ungiphi imoto bese futhi iphindi yama kwenze njani yabo ngilokho ngikhuleka kube ngize ngithola ukuthi okahle kahle kumele ukuthi ngirepente ngisasekhaya ngikhulekele nayo nje ukuthi ayi inkosi yami yonke imoya mhlawumbe emakhona imoya la please ngicela ihambe kwaba njani ngikhuleke okay ngibize nje abantu bakutshela ukuthi mhlawumbe ilaphana mhlawumbe oil kumele ushintshe oil laphana ku transmission mhlawumbe valve body yabo kuba nje lezinto eningi ugcina ungasazi ayingabuyela phansi edolweni uNkulunkulu ngiyazi wena kukho ongakwazi imoto yini inkinga yayo la cela ukuthi ungisize ngiyazi ngixolisile sekunjani mangabe uthanda ukuthi iphinde iphila cela ukuthi ungisize la ngazi ukuthi yini tshela ukuthi baba uShabang after mhlambe like a week ngiphupha imoto ngiphuphe ngathi mina ngiyazenzela ngiyiqhaqha igearbox ngiqhaqha ngikhipha i-torque converter le yakhona ngiphapha manje isikhathi ngivele ngazi ngaleso sikhathi ukuthi inkinga iku-torque converter ke abantu abayisho ukuthi torque converter inini ayike kanjalo ke ngizekelana ngirepente kahle mangibuyela nje emuva ngibe nje namandla ukuthi ngibiza umuntu ayikhiphe ethi sayikhipha umuntu uqhamuka nje omunye ubhuti amasathana uhlale njalo Nkosi yami efuna uzaqhamuka wathi yazi mhlawumbe le moto ayinankinga mhlawumbe nje idinga ukushintsha oil nje yazi hayi ini ngithi okusala ngiyazi mina uNkulunkulu utheni ngithathe ngilethe gold to convert ilungiswe kube njalo yabuyela ngikutshela ukuthi umuntu owayekhipha ngoba wayethe umuntu engemsebenza before wathi ngabe sayithinta le moto uyazi ke uNkulunkulu wayi ngatho lo munye ke hayi wayikhiphe ngathi umshini wayibuyisele ngathi umshini yahamba imoto but hayi Shabang yahamba imoto ngoba uyibona ngize ngayo la so nje ngiyamdumisa uNkulunkulu ngiyambonga kakhulu ngaleyo nto leyo so yeah mangabe kukhulunywa ngomoya ongcwele elithi izwi likaNkulunkulu ngumsizi wethu malithi uyosisiza kukho konke nakuwe wakusiza ukuthi inkinga nansi inkinga nginqa ukuthi singarepent bantu angirepentanga ngithi abona ukuthi wazofika omunye afaka uoil kuthiwa hayi lunga imoto afika omunye alungise igiya ayilunga imoto angibuzanga umnikazi wayo yazi nje futhi usakhuluma indaba nje ukuthi wena wawusutholile ukuthi inkinga ikuphi ivoice esibili ithi oil konke yasho usesikhalipho ukuthi listen to the first voice and speak to it now walalela leyo part first voice angathi
kwathi ke kuze kulophele kahle imoto ngcono mangabe ngazi ukuthi uNkulunkulu uthe mangabe isingensenzeki akusilona iphutha lami iphutha lakhe kusho ukuthi nami kusho ukuthi umoya engihamba ngawo kuwona kaNkulunkulu mangabe ethi ke into izowenzeka ingabusenzeka yayizwa lonto le so it's all about ukutest uNkulunkulu ukuthi ke washoyo okay ake siqale siyenzeke bese ke siyabona usenza njani so ke yalunga kanjalo ke imoto ke ungazathi intsha ke manje ayikho nencane inkingi kahle ubufakazi yes akakhulu ngifuna ukuthi abantu baba understand uthando lukaNkulunkulu ukuthi lingakanani mangabe uyinikelile nje ukuthi ke ilokho engizokwenza mina uNkulunkulu or nothing else ngalokho uthi ke uyosindiswa noma uye ebungcweleni ngenxa mhlawumbe ufuna umshado noma uye ebungcweleni ngenxa ukuthi ke mhlawumbe ubona ukuthi ubani usekwenzile noma qala wazi uyabona ngiyafisa ukuthi umuntu mangabe phenduka aziphi isikhathi noNkulunkulu understand uthando lwakho ukuthi unothando uyathandana uNkulunkulu Nkosi yami angazi leyo ngayisho kangakanani izizwakali ibaluleke kabi lento ayishoyo mawuqala nje ukusindiswa ziphi isikhathi sokwazana noNkulunkulu lo sindiselwe kuye balekile nothi usindiswe kanjani Nkosi why ngithi engathi ubungayiphinda ingoba abantu abaningi bafike basindiswe ngempela basindiswa abantu beze kuye uJesu Kristu abenkosi nomsindisi sometime basuke kuye beze kubafundisi bazokwazi abafundisi nakho ke yabona lapho lapho ke you are right mina kwathatha isikhathi ukuthi ngithole ibandla eButshabangu kusindisa kwami nje kwathatha isikhathi nje izinto ngingazange futhi ngize nami ngijahe but I was looking ngangilokhu ngithi yebo Nkosi up until to a point la sengithi okay sengifuna afuthi nokuthola isonto azangivele kube lula ngaqale ngathola isonto labantu nje ababesindisiwe nami vela ngathwala imaduku nani but lokhu ngiyamuzwa lo mfundisi lokho ethi akuthole namaduku nani umfundisi hayi lokho umfundisi hayi ke ngiye kuleli sonto ke laliseduze ngasekhaya nje awuthi umfundisi hayi lokhuza hayi umuntu mhlawumbe oboniswayo or something umfundisi ofundisayo ebandleni so hayi ukuthi hayi igama lomuntu ngisho ukuthi ke umfundisi ofundisayo ebandleni ngangimi-introducewe ucousin wami like years back but akalaleleki mawusasesonweni ngazathi isono sikathi ukuthi hayi lapho uzomuzwa kahle kodwa masesisonweni hayi uzothi ke arrogant uzothi unjani but once kwasuka isono hayi uzomona ukuthi umuntu kaNkulunkulu lo ukhulumizwe ngaqale ngathola isonto usengiphumile eButabaneni kodwa angakadiliveki kodwa sengiyazi ukuthi uButabani burong kodwa ngadiliveki ngifike esontweni nje laba sindisiwe ngibe ne private session nje noma mfundisi ngisho hayibo mina ngiphume endabeni kanje hayi ke simbonga uNkulunkulu kuphele kuthi ngelinye ilanga nje samba sixoxa le ndaba kusho ukuthi naye wayelokho ecabanga yabo samba nje exoxa le ndaba asho wathi ke hayi mina yasiphindile siyexoxa lathi mina phindela ngiyiboni inkinga ngale ndaba le yobutabani ngazathi ungafebi ngazathi ungashada nomuntu wesifazane uya understand ukuthi ke banthiwa azange ize ngitshele uNkulunkulu ukuthi ke ngangizobuyela eButabaneni ngabe ngishade nentombazane kuyimanje ngenxa yokuthi ke angizomlalela because angithi umdala uyazi ilokhunja naye kusho ukuthi angivulelekile kuye ngokuphelele which is mhlambi part 4 ne reason futhi mhlambi yaza ngempela umuntu wesifazane angimele ngempela afundise but anyway kulungileke ke umuntu wesifazane uma mfundisi ngikhuluma naye wathi angibona inkinga ukuthi ke but sexoxa ngoba sasesazana nje sezwana uyabona lento leyo kwathi uthi ke so balekile ukuthi wazana noNkulunkulu after ke isikhathi ke sengidilivekile ngahamba ngakuleli sonto ngabhabhadiswa kulo ke ngadiliveka ke ngase ngikhani ngithola isonto ke ngase ngikhani ke futhi nesonto elihambiselana nayo yonke into uNkulunkulu aye ngifundise yona privately ukuthi manje siyagcizelelwa isiya confirmwa ukuthi ke ngempela usoqhubeka ngayo it's a blessing le nkonzo yami very much blessing kumina yes yazi abantu abazalwana abaningi bahlala befona amabandla baseyindaweni ezithile mabe lokhu bekuzwa nje ukuthi le nkonzo yakho oyincoma kangaka bazo ukuthi nje bangangibuzi vele bachazele nje uthi kuphi abaye bayogcwala
ngiyanqena yazi wayichanja ngizomtshela ongifonela privately ngizomtshela nginqena ukuthi ke okay bazothatha mhlambe khona la ngi-error kho ngingakhuluma khona kahle noma la ngingakhulumanga khona kahle bese beyithatha beyimatanisa nenkonzo engazathi mhlambe imfundiso zenkonzo uyayizwa lento le uthunywe inkonzo nanokuthi ke mhlambe hawu inkonzo ezofundisa kahle kanjani umuntu ethi kanti bona ngithi mhlambe khona la babona ukuthi ngibhede khona uyayizwa lento le bese bekumatanisa nesonto kanti ayikho kanjalo but ke nje hayi ngifonela hayi ngiyomcela nabaningi nje abake bangifonela sebebudgetisiwe khona abanye bayobudgetiswa abanye they know kwabanjani yes no so ayi sesikhuluma kakhulu asikangeni nasodabeni engize ngalo asikangeni mina ngithi sihamba ngalo okay anyway kuthi angigcizelela ukuthi uNkulunkulu ufuna ukuthi engathi ungahamba nje naye ungaphathi ezinye izinto zazo zomunye umuntu yabona masusindisiwe ungabusaphathi ezinye izinto umthembe yena yedwa uthande ngazani nje ngaba nje umyeni wakho yedwa akafuna ukuthi nawe ngeke uthande umuntu usumshadile usumlobolile bese lokho ebusy nabanye abantu noma elokheletha izipho uyiwasha lithengelwa uboyfriend thizeni aze nalo la alethe izinto azinazo la ngikhulunyiswa yini lokho ilo nganginendlu indle engangithenge ngesikhathi ngisajola lapha ya iWhite House hawu uyakhumbula ayabona wena hayi ngizobuya iWhite House ngangithengile after a while ngayirenovate yaba yinhle kwaba nje yeah sengilana ke uNkulunkulu ngawo 2023 la ngifundisa khona ukuthi ke kahle kahle ubutabana akabufuni ngoJanuary 2023 aphinda ashathi ke dayisa lendlu manje ngithi sengiqhashisile sengenza ngayo imali sengiphila ngayo yayizwa ayingisho mina uNkulunkulu ngizophila ngani mina mangabe usuthi futhi angidayise lendlu futhi ngizwa ngila inhlizweni yami athi ke it's either I'm your God or I'm not ngathi ngathi yabona isenhlizweni yami ngiyayithanda umsebenzi wami loyana uyayibona into leyo kwangithatha isikhathi ukuthi ke ngilokhu nje ngidayise le yandlu kodwa ngikutshela ukuthi yathenga within mhlawumbe 3 days indlu eyayibiza imali ephezulu but yathenga within 3 days ngoba ngangenza into uNkulunkulu vela ayifuna ukuthi ngenze yathenga kanjalo uNkulunkulu afuna sambe nezinto ikaSathane nathi because uSathane uzolokho esi-accuser ngazo ngoba le yantu mina abantu angeda ngithenga ngada ngayithenga ngenxa yokuthi ke phela nginomuntu sesifuna ukuhlale sonke sekunjani yabo imali futhi khona ngaleso sikhathi leso uyabonga ngikutshela uSathane uyazenzela into yakhe yebo kufana no-RAF uyayibona ukuthi unjani RAF yonke lento yazi uyabona manje sesingena kukunye but ke ngikwathi mina ngabona ukuthi okay sengine depression ngabona ngathi okay kahle umuntu ufuna uNkulunkulu kuyo yonke lento ngifundise ukuthi kahle indaba ngithi yama accident akusiyona nje into ukuthi ke ngoba kunjani kunemoya ekhoza ama accident ngalendlela vele uSathane usuke efuna lelo gazi bese wena ufile ngazathi awu nyenyazwelwa nangu RAF ukhokhelwa for igazi lakho vele awukhokhela ukuthi ke ngoba nakho na kunjani bese leyo mali izofika izokudepress ukuze uzokwazi ukuthi uphinde futhi uyibulale hey ngiyayizwa lento le so obisho vele ngoba khona le show le I blew it ngiyayithanda because i reality abaningi vele bagcina besho bathi ngase ngicabanga nokuzibulala munye usestakwa drug addict usenjani so ngingakakholwa kahle nganginaleyo mission ukuthi ke ngizothatha nje umuntu lokho nje waba neRAF akasazi ukuthi uzobuya kanjani noma uzobuya kanjani nje empilweni ukuthi mhlawumbe abuye emsebenzini inini nganginaleyo initiative ukuthi abantu ngifuna ukubasiza ukuthi guys akusiyona indaba okudlala umoya lo but you can still uphume kuwe kanje so akusamele lempilo siyibuke ngenyama akumele siyibuke ngenyama ayikho into eyinyama la manje akusenziwa lento le yonke into ihamba futhi kuyazi ukuthi kwenziwani kuyazi ukuthi kwenziwani yes that's why imali yakho impela itholwa abanye abantu nje abavele bayithi ilo moya ilo moya yes bakhona abantu abayenza kahle kuna yonke kodwa futhi bakhona ngempela obonayo ukuthi ke la kwahamba nomphefumulo wakhe la yabo so
but ke siyambonga uNkulunkulu abanye abasiza omunye ayithenga indlu athenge yonke into athenge hawu nini usekuma drugs utshwala abantombazana bafana kunjani hawu sedayisa ngisho usofa ayothenga ngo10,000 ngo200 rand abakuthi umdlalo nje sekuhambe kwangena neaddiction ayekade engenayo neaddiction ayekade engenayo le mali yaza nezinto ke manje sekuthengisa njengobusho impilo yakhe sebhlungu mhlawumbe sethole nengculaza khona la ngiphelele bathanda amantombazana abaningi abafana but anyway yes injalo ke ake singene kulodaba uyabona sinkahlahle ngizokhuluma le ndaba ye IVF nayo yonke le nto leyo right IVF IVF lento leyo ukuthi ke yazi lento injani iqala lapha kwibiology esikoleni okay yabona kwibiology Butshabango isifundo sasesikoleni si right kodwa siphinda ngathi sifunde so reproduction seyisitshela ukuthi ke uXX umele uqhamuke ngapha kumama kwabanjani yonke lento efundwayo nje kwibiology DNA kube ngazathi ke uwena umuntu wesilisa onika umuntu wesifazane igender yengane kube ngazathi nje umsebenzi wenu lento yokukhanda ingane uyayizwa lento Sathane nje ufuna ukuzotshela abantu akekho umuntu okwazi ukukhanda ingane ngaphandle kwaNkulunkulu wazongikhubuza omunye umuntu wathi uba ngabe udla ukudla kukanjeni yabona udlela ukudla kakhulu uzothola umfana ukuthatha kuyibiology uthatha nje kuyibiology angithi manje kufuna ukudayadana lento yokuthi uNkulunkulu uyini kithi kumele ukuthi kudayadana engazathi manje thina siyazenzela izinto ayikho thina into esizenzela yona thina we are just carriers thina sibekwe njengama stewards of awunamoto nje emhlabeni mina nginamoto emhlabeni anginanani kodwa uNkulunkulu usangibambisile yona kufana nomntanakho umntanakho akayena wakho umntanakho ukaNkulunkulu ayikho lento ukuthi ke wena uzothi hayi sengizala umfana la kusho ukuthi uzokhulisa isibongo sakho asiyekeni leyo nto leyo sazi ukuthi ke umntwana mayiphile angani uyakwazi ukuthi umuntu mangabenze abortion kuthola ukuthi umntwana uyifihlilwa ngakwazi ufihlwa ubaba yini uNkulunkulu usuye osuke enza kanjalo uyena uNkulunkulu mayethi ngakubumba ngakwazi useswini kanje ukuchaza ukuthini lokho kusho ukuthi uqamba ma ulikhulumelana iqiniso lengakazi abantu bazoxabana nanga leli qiniso likhulumayo Vele mina ngiyohlala ekhaya ngikhiyela nginankinga so ibiology yenza leyo nto ukuthi ke ukuze noma usukhula ungabi nankinga yokuthi ke hayi vele mina ngistabani anginankinga vele kunendlela sokuthi senze yonke lento la angithi uqala esikoleni bakutshengisa ukuthi hayi uNkulunkulu akekho kuyo yonke le process emshadweni akusikho emshadweni irape yini umntwana mangabe ekhandekile angithi basuse bekutshela kahle ukuthi ke kumele kube isperm count sama 1000 angazangaki angithi bakwenza lento nawe uzizwe indoda babu ngasenazi ingane usubona ngathi inkosi yami kusho ukuthi isperm count sami sekumele uhambe ezangomeni yophuzayo yonke lento oyiphuzayo ufaka yonke lemoya sekunjani uyabona lento le so ibiology yona ke siqala kuyo ke la ukuthi iyona safunda ngereproduction basibonise ngazathi ke amandla ethu lento yokwenza umntwana akusiwona amandla ethu uNkulunkulu oyikhandela umntwana futhi mangabe usunaye akusiwona wakho umntwana kaNkulunkulu yingakho kumele ukuthi ke mangabe ngisho usasekhona esifuna umprotect ukhuleke umtshela ukuthi yena ubani kuNkulunkulu lokho ukuthatha ngokuthi wazi uNkulunkulu angeke uzukwenze lokho ungakamazi uNkulunkulu yingakho kusathana ehlaphaza lento yomndeni ukuthi ke akungabi umama uyakholwa ubaba uyakholwa ukholwa kampela yilokho kudlala umama uyakholwa ubaba uyakholwa inini it's either umama yakholwa ubaba akakholwa ubaba yakholwa umama yakholwa bese ke mangabe sekwenziwa sebeyadonsisana manje ngalengane omunye uthi ayihambi yocatsha usibala omunye uthi hayi la ekhaya sikwenzi lokho kuya ngokuthi ke ubani ke manje onamandla kuyo yonke lento so futhi mangabe bengashadile abantu angithi umama ingane usukele ubaba ingane le mangabe ethi baba futhi athi bathanda kabi ke ubaba bengane especially mangashadile ungabona hayi le ngane ihambi kuphi hayi uthi ubaba kasibani hayihambi lapho uyabona lento leso usekuvele kuhlaphakile kodwa ke mangabe usindisiwe ungcwele uthatha umfazi usindisiwe ongcwele manihlangana nenza ngithi sizwe esindisiwe so akufuni le nto ake ngithi usathane yilento nje elisayo ka yikho into etheni so kumele ukuthi ke
yeah sikwazi ukubaleka kaNkulunkulu kuyo yonke leyo nto leyo. Oh yeah. Yeah. So umuntu labo uthi noma kuyisono ngiyathi kuyathanda ukuthiwa ke nizobazala kanjani abantwana noma kuthi kwazala kwaba Adam no Eva kwathi wazalana nanda ngini manje umuntu useyakwazi ukuthi ima isitabanathi hayi no ngizoyela nje mina ngiyozenzela i-artificial insemination. Ngizoyela nje mina ngiyozenzela ina ngithi sekungazathi vele uNkulunkulu wayibenzela indlela yokuthi kwaze ukuthi kwenzeka ngikhulumi kama ngikhuluma into engake ngayenza ke angicanga la kuzokhuluma ukuthi ke mhlawumbe indlwabethu bethi akade ayikhuluma mina ngeke ngaya kulawo ama process lawo IVF. Awuchaze yini IVF igama lakho naphe kodwa athi ngichaza i-process yakho nokugala khona angazi ukuthi umuntu uzoyigooglishela. So yilento leyo ukuthi ke ayenziwa kabantu mhlawumbe abayitabani kuphela nabantu aba straight uthola ukuthi ke mhlawumbe isperm count sababa sincane mhlawumbe umama unenkinga esibelethweni noma amaqanda kanawo kunezimo nje ezibaningi ukuthi zenzeke. I-in vitro ukuthi ke wenzelwe umntwana i-artificial insemination AI yes AI artificial insemination kusho ukuthi uyakwazi nje ukuthi kuthatha isperm sifakwe eqandeni lamama. So kunendlela eningi futhi nalokho kunama processes amaningi okwenza. So ke sathi ke mase sibona ukuthi ke ayazi ukuthina hayi amgodi ke ngeingane ke nje isidalo ke uNkulunkulu wangepha nje yabo even discipline ingane nje yonke ukukhulisa nje ingane kuyona into enke anginangane ke kodwa nje ukukhulisa nankinga so kusho ukuthi ke kube nalento ukuthi ayimana sibe nengane yebo nomuntu angijola naye ngaleso sikhathi ke singenzeka ama research ukuthi singayithola kanjani ingane yonke lento leyo. Yeah. Sambe ke siyo consult sentini sentini esigodlweni sakho. Isigodle esikhulu. Sami sesentini first consult sasifuna ukwenza kanjani na ngendlela usathane sekwazi ukwenza yonke into ngakhona. Afuna ukuthi ke kuthathwa amaqanda ami. Akhishwe. Angithi bese yabekwa lapho and then bese kuthathwa ke isperm esithengiwe sifakwe la emaqandeni. Bese ungamazi nalomuntu just nje isperm. Just isperm nje uthatha isperm uthiwa sesikliniwe sekunjani okay. Kufisa inseminator la maqedwe inseminator la bese yathathwa yofakwa kulo muntu wami. Yebo ke ukuze kuzobe ngazathi ke manje vele ingane sekungethu soyithu zonke we had a party nithi sekumnanzi abana bacabanga sathana yena uzobe sekhulelwa sikhule kuze first 9 months limpela azale nje kahle sekuyingane yethu ke sayizama leyo nto ke sabona ukuthi hayi imali engaka ayizathi ngesikhona sabona enye indlela khona ku-artificial insemination uyathenga nje isperm nehanini nenze wonke nama process okuphuza amaphilisi kube njani manje sekuzoba nje uyena because ngeke sakwazi kwakhipha amaqanda kimi that's very expensive sekungcono nje kubo uyena ke sesiyathenga isperm ke siyafika ke la ekhaya ke ngesikhathi sakhona so ovulation. Yes. Biology ngithi sifundile ovulation ke sesa-inseminator ke isperm ngesikhathi esiright kuba ukuthi uyabamba mayibamba mayingabambika kabambi ke siyazama kabili impela ke nje lento ke eyazange kwenzeke ke nalapho ke simbonga uNkulunkulu ngoba ngabe somtsheni bethwa intoni right now. Hey bakithi ngoba ngabe la ingane ke ayiqala la indaba ye-in vitro ubabshabanga spiritual okay ngizosixoxa le story verify or not nje story nje nami engisazini khona ke igoddess ababiza ngo Semiramis part of i-Dark Trinity Tammuz Nimrod bese kuba uSema babuye bomzonga Ishtar ngoba khona ama Easters nje and stuff. It's believed ukuthi ke kahle waphuma olwandle eyiqanda. Mangabeqa ngoba ubona kuba kuma Easter kuba iqanda suke ku representa yena kuleyo goddess kuyiyona worshipwayo ngaleso sikhathi kodwa thina sazi ngalama Easter holidays ngoba ubona nje kuba amaqanda kuba amabhani ini onogwaja mangabe uthatha uyabheka ama characteristic onogwaja uzala njalo ini okay right so that's why ke kusuke kulento so angithi it's a goddess of fertility a goddess of what zonke lezo zinto lezo so it's believed like that kwashado Nimrod ke washona uNimrod mase shona uNimrod use uyakhulelwa yena akasekho uNimrod indoda yakhe useyakhulelwa it's believed usethi ke it's the sun rays ezamkhuleliswa kusena umuntu it's the sun rays ngoba ubona ke kulo uThammuz ngoba sikuyena ke simoshiphaya ngama Christmas nge25 so ngase ngithi uJesu kuThammuz inkosi yelanga
ngoba ubona kwezinye izinkolo ngoba ubona kwezinye izinkolo nje kukhonzwa ilanga kusuke kukhonzwa loThamuza ngithi ayibona lonto le but ke into kanjalo ke azange uze kube khona indoda nomfazi ukuthi kuzale kuThamuza uThamuza ilokhu nje ukuthi ke ilo moya nje nalo moya kusho ukuthi wahamba ulanda imoya yakho esolwandle ngoba yonke le moya iqhamuka lapho olwandle kwase kuzaleka lengane okuthiwa uThamuza kwabonakala engathi uyi special child of some sort. Kususu kwaba indaba yeChristmas njengoba sihlala celebrate indaba yeChristmas kangaka nje sisuke sikhonza loThamuza kusuke kukhonzwa loThamuza sokhonza loThamuza umuntu anawe uyabona nje umuntu omzalwane ophila ubungcwele akayingenzi zonke lezi zinto zama holiday ukuthi Mother's Day, Father's Day, Valentine, Christmas zonke lezi zinto, birthdays yonke lento ine paganism kuyo. Amen. Yo. Amen. Yeah impela ungaqhubeka. Okay, so iIVF ngoba bengisho ukuthi ke ayenziwa kuphela abantu aba gay yenziwa nabantu aba straight uthola ngempela abashadile abantu benza ngendlela kaNkulunkulu kodwa banelento ukuthi ke sperm count asikho mhlawumbe umunye akakwazi ukwenza leyo nto leyo bagcine sebehambile ke bayo consulta uthola mhlawumbe noma baphuza amaphilisi omunye mhlawumbe kuboosteka isperm or isidi yakhe whatever yonke lento leyo so uthola ukuthi ke yebo bona bayitshela ukuthi ke benze kahle right but awenzi kahle ngokaNkulunkulu umntwana ucelwa uNkulunkulu uyathanda uthanda makuthi akakuphanga guys unesizathu sakhe makuthi ukuphile uyakupha nanokuthi ke kumele ukuthi siyifunde lento ye repentance ezinye izinto azenzeki kuwe ngenxa yokuthi ke khona izinto ongayirepentanga mhlawumbe usasemncane mhlawumbe abortion mhlawumbe wake wahamba wayapi kwaba njani so kumele ukuthi uyihlole wena mawubona ezinye izinto zingenzeki okunye ukuthi ngempela uNkulunkulu akathanda ukuthi kwenzeke kokunye mhlawumbe ukuthi uNkulunkulu ufuna ukuthi urepente and then bese khana izinto zakho ziyaqhubeka so ke lento ba kanjani kuthiwa ke isperm siyafakwa sicleanwe in yonke nje lo process uNkulunkulu akakaza ayenza uyabona ukuthi ke umuntu nje uthi kuyasiza ezintathi iqhama ngathi izosisiza kanti izosixabanisa noNkulunkulu suxabene nje noNkulunkulu ngokwenza leyo nto azange uzumthembe ukuthi ke engakwenzela futhi azange uze uconsiderishe indlela yakhe yena ayefuna ukuthi ke kwenzeke ngayo kufana nalento ukuthi ke wena usushadile usubona ukuthi hayi mina ngifuna abantwana ababili bese uvala inzalo don't do that uNkulunkulu mayefuna ukuphi ingane ezu5 uzokuphi ingane ezu5 akusizona ezakho uzozondlela uNkulunkulu izingane zakhe ngoba vela kuzona ezakho akuzona ezakho zethu so ke wenze lokho lo process la abantu bacabanga ukuthi nje akusiyona inkingi but mabuthatha uthi uyabheka angithi sekwenza yonke lama process number 1 ukuthi umuntu alokhu nje akhiphe lesidi usuke enze njani angithi umasturbateile lo muntu ubukile futhi porn possibly ngoba unikwa ama porn lapha nakuthiwa buka ukuze uzokwazi ukujikela usukufakeni lapho sokumoya kaSathane lo angithi ukuthi nje wena uzufaka izinto ukuthi kuyokhishwa amaqanda manje kuthiwa za freeze ngithi uyakwazi ukuwa freezer for years amaqanda akho ukuthi ngelinye la mhla ufuna umntwana wrong yonke lento leyo nanokuthi size senze lokho sikhiphe amasidi namaqanda senzele ukuthi omuba akwazi ukustudisha yonke into ukuze nangelinye ilanga naye ezokazakhela bakhe abantwana mawukuthi akakabakhe engathi sebe khona ngendlela osho ngakhona so kulo process leyo usuxabene noNkulunkulu usulethile vele umoya obhedayo so ngokwenza njalo usucovenant izingane zakho noSathane ngokwenza njalo wena kwakho usuyicovenantile vele le ingane seyizalwa uSathane useyakwazi ukuyiclaim ukuthi ezama yayizwa lento leyo so wena ke akukho Nkosi yami uNkulunkulu angakwenza wena ke sekumele ukuthi ke mawusindisiwe noma wabuya in this realization kumele ukuthi urepente wena kuqala uNkulunkulu angenzanga kahle ukhulume noNkulunkulu uze ukuthi kunjani lezo ingane usuzokwazi ukuthi ke nazo zona izokwazi ukuzenzela ukwayi repentance yabo bakwesinabo bese uyayicovenanta kuNkulunkulu lengane uyikhiphe lapha nemabhodleleni oyifake khona phansi kolwandle because imphefumulo yayo isuke vele already singeka Sathane so wena wazi ngithi vele ingane zakho siyama abantu bazongishaya ingane Nkosi yami cela please so ke qathi ngenzela ukuthi ke at least noma wazi ukuthi uyenza lento uyenza futhi wazi ukuthi ke ikuphi la kumele ukuthi ke ulungise khona it's redeemable ingane kaNkulunkulu lapha nakuDaniel kuyasho ukuthiwa ke
ubumba nani neMarie Clay angeke uze kuhlangane glory to God yabo yonke lonto le ngaleyo ndlela kumele simbonge uNkulunkulu ngoba kahle kahle ngabe thina sinezingane eziphuma ngempela komubi but ngenxa yokuthi uNkulunkulu akuhlangani uSathane noNkulunkulu they can't make ingane ngaleyo ndlela leyo so kumele ukuthi sibonge lokho but it's coming so kumele ukuthi ke kazini asibuyelene uyabona uNkulunkulu mangabe ekhipha amagwala afana nathi ukuthi ke azokhuluma le ndaba uyimisele ngebandla lakho ukuthi ke alibe clean manje alibe clean ngempela sibuyelene ekwazini uNkulunkulu siyeke le ndaba ukuthi ke uNkulunkulu grace kuyi grace thina sesiyenza ukuthi akunjalo kumele sibe clean uNkulunkulu uJesu Christ is coming back for a holy church yebo so we need to ukuthi ke zonke lezi zinto yebo bezizinhle sibone ngathi ziyasiza kanti zisixabanisa noNkulunkulu so asibe humble sixolise uNkulunkulu sibuyele kuye siyeke zonke lezi zinto lezi amen amen ngiyakuzwa ngempela lento iyinkinga phela ukuthi ungavela ngithenga ispam engasazi nokuthi ubaba wakhona wakwabani usikhathi sini nje ubaba wakhona and then sizofakwa la ngikhulisa lengane oqala kwayena nje lo baba ongaziwa ukuthi uvela kwesinye isikhathi uyakwazi ukuthi bakunikeze kuya ukuthi uthengise emalini sometimes uyathenga nje anonymous but sometimes bayakunika leso ukuthi ke umazi ubaba wengane ulokhu nje wazi ukuthi futhi abantu abangabazalwane bona impela abayithandayo lento ngoba banalento ukuthi ke ayivele thina sihlabi vele asinandaba nokuthi ke mhlambe lo belivela kuphi thina ingane yethu nje vele kaNkulunkulu nani so bayithatha ngale ndlela kanti nje umoya nje ukuthi ke kwenziwe yonke lo process vele uwona obhedayo more than ukuthi ke umuntu wenzani because uyishilo ukuthi iqala le kule belief layer lo moya uevolve from lapho kuze kwenziweke manje practically njengoba sekwenziwe and then ingane yoqhamuka lapho yes kuzoba ingane khona kodwa manje izoba nama challenges spiritually mostly because vele isi covenant iwe yona we covenant ungazi uyenze ngomoya vele okungasiwona kaNkulunkulu same as ingane nje uthola ukuthi ke bayahamba bayoguqa ezangomeni bacela ingane it's the same thing that is wrong yes into yeah umoya nje wrong loyo yonke into guys uNkulunkulu kuphela into umuntu esemdingayo empilweni yonke into akukho nokukodwa la sidinga khona uyadela nje yonke into uye nje uNkulunkulu uthi uNkulunkulu uwena ke manje mangakutholi ku right mangekuthola kuhle futhi mele ufika kuleyo point noNkulunkulu la uthi I surrender uthi I surrender if uNkulunkulu lesilonda awusipholisi I surrender kusho ukuthi wena uthandi if lokho awukwenzi I surrender if ufuna ukwenza mina khona engikwenza ku wrong show me kufana nalento uthola ukuthi umuntu uthi uNkulunkulu kunini ngikhuleka le spirit sobutabani asiphumi kimi umuntu ukhuluma nje mhlawumbe intombazana usagqoka ianda kodwa uthi uNkulunkulu asiphumi kodwa wena usagqoka ianda yabafana wena usagqoka ibhlukwe labafana kodwa uthi wena spirit asiphumi kuwena vele usaphethe izinto ekaSathane vela ngeke kuze kube lula ukuthi usiphume yes you know what I mean it's just izinto ezincane sizenzayo ezenza ukuthi ke kudelayeke iprocess yethu yokuthi sigcine siholy kuNkulunkulu sigcine sesiba umnikelo omuhle that is pleasing to him sorry nokungakwazi ukulinda kwasenza lokho ukungakwazi ukulinda and nana education vele somehow ihamba isishaya education lento yokuthi hayibona nakho ngizoba na 40 especially to umuntu esimama yes after 40 years akumelanga ube nomntwana because mawungaba nomntwana uzoba nama complications athile education yonke leyo Usara wayena 90 uSara ngingazi nabantu mina abano 6 uthole nje ingane right ngisho ukuthi ungajahi inkosi yami abangajaha abantu mabuthi umshada wukho it's okay ngisho umshada una 45 uNkulunkulu necebo uzokunikeza nje leyo ngane yakho mhlawumbe akwenze lama twins mhlawumbe akwenze akulindweni futhi umuntu wesilisa kumuntu wesifazane doesn't validate ukukholwa kwakho so akusho ukuthi wena ngoba nakho awushadile unamuntu wesilisa doesn't mean ukuthi wena ukholwa
so abantu sebahlanganisa umshado noNkulunkulu no guys ngazathi futhi leyo umshado engathi ngempela ingaphuma nje ngempela abantu ngempela bezwe uNkulunkulu ukuthi ke ngempela sekumele ngishade sekumele ngingashade sekumele kwenze nje asenelisekeni uNkulunkulu nje yena yedwa bese ke yena ezenzelayo kumayithi ke nje seek mina kuqala and then konke okunye kuzokulandela that is it asimkholweni ngoba akukho nokukodwa ngenimangibheka iBhayibheli angazange azakwenza empilweni yami konke akwenza konke akushoyo ezweni ngoba ngathi ngizokholwa lona uyakwenza futhi ngempela Saqhubeka sesiyaqeda ke okay i-new technology ke manje ithi sekuzoba nama artificial wombs nama sperms so kusho ukuthi mina ngophindile sengiyakwazi ukuyimithisa so kusho ukuthi ke njengoba ngithi lento ukuthi ke manje sisafuna umndeni so uthola ukuthi vele unema-business akho right uvela uthi hayi ke uyalapha ya Twabe khona kuba khona ke iliquid ofike wena mhlawumbe isicubu somzimba wakhe ifake kuye sebezenzela bona isperm fake qathi kanjalo fake yena then kusho lokho kuphenduka ke kube sperm ngemlingo yakhona kusho ukuthi imbewu yakho isizoba kuwena kusho ukuthi usuyikhuleliswa wena uyabona angithi yithi esibanikile we babshabanga mangabe siletha lePM zethu siletha amaqanda ethu bafike lapha nabayahlola bacubungula ukuthi kaze singahlanganisa ini nani kaze singahlanganisa ini nani la ukuze kuvelele kusebebuyile kusho ukuthi manje into ezoyenzeka hayi ukuthini khona ama artificial wombs abekiwe lapha ya ukuthi ke wena ngoba umuntu wesilisa you can just ejaculate bakhuleliswe la usadinga surrogate mangabe ukuthi ke ufuna ingane kodwa ngamagay yo ngoba le wayipheke ihumanity dinga ukuthi iwayipheke ihumanity dinga wayipheke yamzonda Nkosi yami uNkulunkulu uSathane ngizothi ngithini kwena akamfuni nokumbona ngempela nje iphuma endleleni kakhulu futhi yangokuya iyakhula ya kodwa ke ayilokho bengizokusho kodwa kukho konke sesekushila kukho uNkulunkulu angakwazi ukukhipha kukho futhi akukho angakwazi ukuklina kukho waklina mina kwangangifanele yes ngisebumnyameni obumbi futhi ngempela ngiphila impilo yokuthi ngimthuke ngempela uNkulunkulu ngangithatha phi nje ukuthi ke ngicabanga ukuthi ngumuntu wesilisa ngempela ngitshela mina uNkulunkulu ukuthi akenzanga kahle ngami yo hayi cha impela yi yayizwa lento le so if wakwazi lokho akwenza kimi sengakwenzela nomunye umuntu futhi lokhu ngisho kuthiwa zibovu lisho njalo izwe kuthiwa zibovu zinjani kodwa nje wena uyayihlanza zonke so okunye singasabi ukuthi ke we were wrong singasabi futhi ukuthi ke asenzanga kahle sonke Nkosi yami siyilima nje uNkulunkulu so ke come and say yes wrong uNkulunkulu ucela ungisiza yes kunje uNkulunkulu ucela ukuthi ungisize yilokho kuphela esikudingayo kodwa ke kukhonke sengikhulumile uSathane ezama ukuhlakaza kodwa sibonga ukuthi sikumbuso ongeza ukuhlakazeka sikumbuso oyohlakaza yonke imibuso egameni lika Jesu amen amen wasiza ke ukuzosiqayisa ngalezi zinto phela yazi abazalwane sifundile sifunde ngempela lokhu okuyi technology sikubona kungenabu wrong esikubona kubu wrong yikho lokho nje ngoba dusho nje nyenyangene ngiphuzisa izinto ukuze ngibe nomntwana iningi labazalwane ngenxa ye education bahamba bayokwenza lokho kwesilungu but there's nothing wrong la mhlambe njengoba nje siyikhuluma nje khona umunye uyayiplana manje nepartner yakhe asenze ngalendlela le there's nothing wrong at least le uNkulunkulu uyiphasisile kanti cha kazange zaphasise lutho zanga sibuyele nemuva sibuyele nemuva nje ya kumele sithukile ngempela uNkulunkulu kumele senze njalo sithi kahle ngisuke ngithi mina uma ngabe kuukuthi mhlambe upartner wami akakwazi ukukhetha mhlawumbe angazi because kunama reasons amaningi so mina ngisuke ngithi uNkulunkulu angimthemba ukuthi ngakhuleka akwazi ukukhetha nakho yilokho nje kuphela nanokuthi abantu besilisa mina ngiyakhala abantu besilisa ngathi abantu besilisa bengazazi ukuthi bangobani
kuNkulunkulu. Ngazathi abantu besilisa engazazi ukuthi kungabi lento ukuthi ke ngempela wena mawuzala umuntu wesilisa ucanga kumele uthi uyokhulisa isibongo sakhe sakazwane. Awusuke ukuthi wena wenzo omangethe babe baningi. Akumele ukuthi uyoyenza inini. Wena uzalwe njengomuntu wesilisa hayi for amadlozi akho abantu bakini for uNkulunkulu. For umbuso kaNkulunkulu. And yabona mangalunga la kubantu besilisa. Kungehla kulokho kwabantu besifazana ukuthi ke ngoba mangabe umuntu wesifazane is very easy ukuthi abe submissive ukuthi ke abantu besilisa bafuna ukuleader kodwa abengalidi bafuna ukuthi ke bathi ke buye ekhaya ngo8 kodwa yena buya ngo10 bafuna ukuthi ke athi umuntu ositha hey umfazi akaphuzi kodwa nibuya edakiwe la ekhaya ufuna ukuthi akutshele into angayenzi. That is not leadership. So mangabe kodwa ungabuyela uNkulunkulu uzothi ke uNkulunkulu mina ngisubmitha kuwe kunje uzokufundisa uNkulunkulu ukuthi ke wena kumele utwenze kanjani yonke into. So asiyeke lento ukuthi mangabe umntwana ukuthi ovusa umuzi hayi kulimbi igama sengisho ukuthi ke angazi ukuthi singenza kanjani. Ngazathi abantu bengayithola lento kaNkulunkulu ukuthi ke umuntu ozalwayo uzala ifana nendlu yakhe akusiyona yakho indlu ekaNkulunkulu ukuthi wena usabanjisiwe ngoba usasela emhlabeni nengane yakho ingakho abantu ingane zibahlupha because angithi azange bayi covenant noNkulunkulu. So ithi ingane minds into wrong wena ucanga ukuthi ke it's about you. It's not about you. Ayebo wena zange uyifundise kahle but ingane mangabuyise uNkulunkulu nanani ngisho lithini izwi lithi ke khulisa ingane ngendlela angithi yebo ukuze izokhumbula so mangabe yonke ingane wazi ukuthi mangabe unomfana you have wena a priest ekhaya you have umuntu mhlawumbe ngelinye ilanga ngempela ozokhulisa umbuso kaNkulunkulu. You know what I mean? So ngaleso sikhathi kwenzeka isizwe sikaNkulunkulu nomuntu osifazane kulula kabi ukuthi abe submissive mangabe ethola umuntu ozoba leader ngendlela kumele ukuthi abe leader ngakhona. Kulula futhi ukuthi ke nje but ke ilokho nje ngifuna ukusho ukuthi ke asibuyiselane yonke into uNkulunkulu ngendlela kumele ukuthi kube yiyo. Ziningi izinto ekusafanele si-unlearn. Yes. Safundiswa ukuthi submit to your surname. Yes. That's why kufanele ngikhulisa isibongo sakithi. Ukusubmit esibongweni sami lokho. Kanti kufanele ngizosubmita kuNkulunkulu. Lo mntwana njengoba ekhona nje. Angazi baba ukuthi unginikeleni yena kodwa maka serve ipurpose yakho. Not yakwashabanga. Ikho leyo nto leyo. Angithi kwaqala lento ebongo sabhediswa ngayo lento. So yikho ke usathane very strategic, very strategic. So usuyazi wena ngithi mangabe bheda nje usuya kubantu ababonayo useku very uyabona nje kubi nje kubi but kancane sogcina sibuyini. Manje sekhona nje sisiphindile hayi cha impela kancane solokhu sigcina sibuyile kodwa inhliziyo mayingaqinile inhliziyo eqinile once yaqinhliziyo ukuthi yazi ngeke uzoyithola lento kodwa wena mangabe ungathi nje uNkulunkulu sisebenza ngami ngeke uNkulunkulu akholelwe ephathe iqiniso lelo. Yes. Siyabonga nge-education engaka. I think le education ebig deserve ukuthi ibe somewhere ibe iseminar kungene ngo450 kodwa labo free and la itholakala mahala free of charge. Izinto kaNkulunkulu zinjalo ayikhokhelo kaNkulunkulu usifundisela lezo zinto lezo. Yes. Hayi cha sayibonga Nkosi sabonga kakhulu. Khona ne message uzoyiphinda 2 times eyokuthi umntwana uma ngabe umkhulelwe musukuvuma nombani alokho ethinta nje isisu sakhe lokho esithinta. Le message leyo ikhulumayo it goes a very long way. Singabantu sikhona la emhlabeni si pregnant yazi kakhulu sikhona singabantu omunye nomunye pregnant ngento ethilo yakhe. I-problem siyasavumela ukuthi lezi zinto esiyithwele baba abaningi abalokhu bethinta nakho baze kwaba terminated nakho wangafika ku-10 months kwathiwa hawu yazi sekwenzeka i-miscarriage. I-problem okuvumele abantu abaningi belokhu bethinta protect lento yakho ngalokho noma usukhulelwe hawu sangikhulelwe protected from until bazobona mhlawumbe omunye noma usuzuzala kuthiwa nayi ingane sikhona yonke lento le live a private life mind your own business. It's scriptural.
Yebo. Lento ithi live a quiet life, it's scriptural. Akusiyona indaba ukuthi ke mhlawumbe uyayitshela noma unjani, you know. And usathani lento ayenza lento esho ukuthi ke vele ufike emhlabeni upregnant ngecebo lithile likaNkulunkulu. Afuna mhlawumbe ususheshe uyarape umncane usubone ngathi uNkulunkulu akekho. Mhlawumbe usuba isitabani umncane, mhlawumbe nasekuthiwa umncane nje kuthiwa vele wazalwa unabaphansi. Yeah, konke lokho. Hayi babushabanga, yabona ngazathi angazi mina ngathi ngaba khona umjovo ukuthi hey njengoba COVID kujove nje lento ihlale kuwe kujove ya but ke so ya siyambonga kodwa uNkulunkulu hayi nalo umjovo izwi nje lo umjovo lona lilodwa ukuthi njoba siyikhuluma nje kanje uma ongcwele yena wenza umsebenzi kwinhliziyo eyamukelayo nendlebe ezwayo. Amen. Yes, siyabonga kakhulu. Khuluma very powerful message obusilathele yona. Iyosiza nje abantwana abaningi. Usiyabona ukuthi kungani ngithe ungayishintshi le channel sothi siqeda la yobusizakele and ngempela nami sengisizakele because kwamina nje sengifundile ezinye zezinto lapho soyikhulumile. So siyayibonga nje inkosi kukodwa nje ukuyosiza sengabantu sisonke ukuze sikwazi ukuthi sihlale senze futhi nentando kaNkulunkulu. 1 thatha uJesu abe inkosi nomsindisi. Yes. Ungalenzi iphutha lokuthi ungaconfess uJesu abe inkosi nomsindisi okuphila kwakho. 2 mawusumconfessile hlala kuye. Buza yena ukuthi kungani ke manje uyinkosi yami yini lokufanele ngizoyenza. Buza yena wonke ama questions onawo buza yena abafundisi baconfirme into ekhulunywe uye. Kanjalo sokwazi ukuthi sisizakale. Bajadiswe. Yebo konke lokho kubalekile. Sithatha uJesu baphatiswe uyena futhi osisiza nangomoya ongcwele nanga everything. But once wathola this first step thatha uJesu konke kunye kuzolandela. Mhlawumbe namazi hayi akes umkhuleko nje bese singavala awekhamanye amazwi ngaphandle ukuthi ayabantu abamthanda uNkulunkulu bamthembe. Yebo. Siyabonga. Saba kakhulu kulungile uzocela wena nje ukusikhulekela. Amen. Kancane vele. Cela sivala amehlo. Amen. Baba wethu osezulwini siyacela moya ongcwele wenze intando yakho ngabantwana bakho. Yes. Sikucela lokhu ngegama lomsindisi wethu Jesu Kristu waseNazaretha. Sebenza uNkulunkulu intando yakho yenziwe. Amen. Amen. Such a powerful and a short prayer. Amen. Sayibonga Nkosi. Amen. Hayi asiphinde sihlangane futhi kwivideo landelayo. Before ivideo landelayo ngama mic amasha. Sabonga Nkosi ngawo lama mic. Ama number for someone ofuna ukukuthinta. Kambidini 066 375 Cela uthi uyibhale athi kodwa ngibheke ukuthi ngiyazi kahle nami. I think mina noma nama number ayi2 akho noma ayi3. Usuku ubhale. Ngiyosengibhale manje thosa ngibhala le ngafuni ngayo. Okay 066 375 4509. Yes. Hayi bengaqhuba nje bafona abazalwana hayi bayafona Nkosi yami kuhle lokho hayi. Baka omunye uthi hayi ngiyasaba ukuhluba hayi mina ngihlupheki mina angeni lento umuntu wayenza lebo umnyameni. Umuntu akufonele ngeboyfriend hayi ngomyeni ngeboyfriend yakhe kube njani advice kuphela ama hours manje sesizohlulwa yini ukwenza lezo zinto embusweni kaNkulunkulu ethe masikwenza. So sinikelile kuNkulunkulu ukuthi ke konke akufunayo uma ngabe khona ama-answers kuba khona umuntu vele ufika esisiphindile kunje kuya ngomoya ongcwele ukuthi uthi mhlawumbe omunye athi ayasifaste ngithi asifaste bhuti wami asifaste siswami sizwe ukuthi uNkulunkulu uthini kukhuleke abantu basizakale. So yilokho okwamanje asazi kodwa nje silalela uNkulunkulu mhlawumbe kwamanje ngelilanga zobe okunye kodwa nje masisekhona uNkulunkulu esebenzisa akwenzekeni lokho hayi ngoba sespecial kunje ngoba inhliziyo is willing. Yes. Sayibonga Nkosi ngani ayikubusise iqhubeke nje ikwandisele futhi ugcinele nemoto yakho. Amen. Nje for another more years. As long as nje lokho sisaphila uzuthole enye nayo lokho ikhona nakho konke kunye nje kubusise siyabonga kakhulu.
Oh, amen. Amen. Chaza khona ukuthi sekuyisikhathi sokuthi sithi Lights out. asiphinde sihlangane futhi ku video landelayo sayibonga Nkosi. Amen.